кандайбыз? Birbirimizni kollayız. Sağ daim dayanırız. Aylan arqılı biz toplarga bölüm alabız. Nega bölüm kaldı? Toplarga bölüm kaldı. Qanday düştü? Ko'k, qizil, yashil. En qara biz toplarga bölüm aldık. Birinci top atmadan kolaçı. Üçlü top. Aleyna ikinci topçu. İki top. Bugün sabah dayarız. Taşımanı sonra alsak. Harmandardan jasap geliyoruz. Geliyor babana. Azamazsan sen bugün ne jasap geldin olsun? Biri akat, biri baba diye tabaktan iki kartı geldim. Üçlü komandadan kim jasap geldi? Men kalabok menen türkü jasap geldim. Son jasap gelgen turbaysın mı? Azamatsın bala. Emre jasap geldi? Men türkü men kipiçetim. Doğumun jasap tatip geldim. Azamatsın görsötçü bak kızım görsötçü. Tapşırmanı en son atmarıp gelsinler. Anda bilse biz canlı timaminin başlavasak eyvallah. Balda bu жерде қарағыла достар қарағыла. Biz bu жерде жашынған таңбаларды ребус арқылы biz тауып аламыз. Dayanыңыз ба? 9 санының 5-ші таңбасы. 9. Қайсы таңба? Z таңбасы. Азаматсыңар көрелінше туралы екен. Кейінгесін жашынған таңбаны табамыз. Бұл жерде 4 санының 4-ші таңбасы емне? Айсырек. Т таңбасы туралы екен қарайлычы балдар. Ой азаматтарым. Кейінгі балдар. 8 санының 1-ші таңбасы қайсы балдар? Азаматсың қара көрелінше туралы екен. Туралы екен балдар. Тура тапсыңар, азаматсыңар. Кейінгі сөзді баштаймыз. 6 санының 4-ші таңбасы. I таңбасы екен, а балдар? Ең қарайыз, ең тақырыпты, жашынған таңбаны алып. 10 санының 2-ші таңбасы қайсы екен балдар? Демек балдар, бүгінгі темамыздың оқып қойылычу. Азаматсыңар балдар. Бүгін бізге төн, жол арыты, алыс жақтан емне келді? Келді. Балдар, бұл жерде қарайыз. Жаңы теманы кененирээк түшүндүрүү үчүн мен окуучуларыма сабагыбыздын максатын түшүндүрүп өттүм. Заттың сын сыпатын билдирген сөздөрдү түшүнөсүңөр, сүйлөмдөгү сын сыпатын билдирген сөздөрдү айта аласыңар. Ал эми ой жүгүртүңөр жана бири-бириңер менен болгон достошуп иштейсиңер, тарбияланасыңар. Андан кийин балдар, күтүлүүчү натыйжа. Заттың сын сыпатын билдирген сөздөрдү түшүнсөңөр, сүйлөмдөгү сын сыпатын билдирген сөздөрдү айта алсаңар балдар. Бири-бириңерди сыйлап, угуп биздиңер бүгүн сабактын максатына жеткен болобуз. Силердин жакшы катышсаңар, Окуучуларыма төөнүн жардамы менен бүгүнкү сабактын максатына жетерин түшүндүрүп өттүм. балдар бүгүнкү тема менен таанышып алдыкпы? Азаматсыңар, андан эмесе бүгүнкү күндү жазабыз. 14 март жазгыла балдар. Жаңы теманы жазабыз. Заттын сын сыпатын билдирген сөздөр деп жазабыз балдар. Балдар жазып бүттүңөрбү? Бул эмне балдар? Помидор бул эмнели? Zat, balдар. Zattın ögütüsü qanday eкен? Kızıl. Formasıcı? Toğolu. Ayemi kölönü. Azamatsыңар. Demek balдар, bugün zattın сын sıfatını bildirgen sözdөрgө bugün anıktama түзүп алабыз. Demek baş жазабыз балдар anıktamaсын. Zattın сын sıfatın
forması degen surolor berilip balдар öňürüňizde bu jaka turabız. Körüm degen emne, forması degen emne jönde düşünüp alabız. Videoga garaýbız balдар. 총 간달 총 Pide. uzun 간달 uzun 지 kıska 간달 kıska yuka bu sözler zatın kölemi bildirdi. Şimdi balda zatın formasını bildirgen sözlerdi daha kurulur. Kanday tegelik, tegelik küskü, tegelik top, tegelik darbız. Sürü kanday suyru koğun, şart, limon, cumhurka. Bu sözler zaten formasını bildirir. Emnesi bildirek de balдар. Kaçlar? Em daha bildirgen sözler yok. Kanday sözler girecek. Bu alma. Açu. Kanday. Açu darı. Limon, Bu. jürdü, gül. Bu sözler zaten daha bildirir. Demek balдар. Biz zaten sın sıfatını bildirgen sözlerde bilim aldık mı? Azamat sınav balдар. Anda neyse balдар. Salamatsızlar babalar. Kulağıma efektifi bir. Anda men adaşmayla gelip mene. Ben salamara katışıp ketsem bolo bu. Anda жақсы. Tanıştırıp ötsem, menin adım Aklay. Kim жақсы жооп берсе, аларга сыйкырдуу чүкөлөрдү берем. Анда жақшы қатышабызды балдар. Азамат сыңар балдар. Анда бизден сабагыбызга катышып туура акылай. Балдар, бул сыйкырдуу кутуча. Bunun içinde эмне бар экенине кызыгып турасыңарбы? Биз башта топторго бөлүнүп алганбыз. Биринчи топ күчтүү, экинчи топ акылдуулар, үчүнчүсү билимдүүлөр, балдар. Андан биз ар бир топтон бирден окуучу келесиңер дагы сыйкырдуу кутучада эмне бар экенин андай экенин билебиз балдар. Кара балдар, ар бир топтон бирден гана окуучу чыгабыз. Бирден гана окуучу. Сүйүнбек чыгасын, билимдүүлөрдөн, Бачынай чыгасын, Айназик чыккызын. Азаматтар, келгиле балдар. Бул жерде Акылай, бул жерде сези ким биринчи затты билсе, ошол окуучуга сыйкырдуу чүкмөсүн тапшырат экен. Даярбызбы балдар? Биринчи топтон Бачынай кел. Карабай туруп. Эмне экен? Помидор. Алып чыгайлычы. Туура тапты, азаматсың. Бачынай туура тапканы үчүн бир чүкө беребиз. Кийинки топтогу акылдуулар командасынан келген Айназик. Эмне экен бул? Кутучанын ичинде эмне жашыныпты? Алчы? Вот, азаматсың. Бирок мандаринби балдар бул? Жок. Бул эмне? Бирок сен туура таппай калдың. Кийинки топтон билимдүү командадан карайбыз, колубузду салабыз. Эмнеке сүйүнбек? Бадырам. Алчы? Туура таптыбы? Азаматсыңар азыр күчтүү командасы жана акылдуулар командасы сыйкырдуу чүкөдөн бирден упай алышты. Биринчи топто эмне алдыңар? Жашылчалардан. Жашылчалардан биз помидор алдык. Помидор алдык. Ал эми экинчи топ эмне алдыгар? Биз лимон алдык. Лимон алдык. Үчүнчү топ Бадырам. демек балдар, эми жашылчаларга сын сыпатын билдирген сөздөрдү могу карандашка жазабыз. Балдар, мен силерге убакыт берем. Кайсы команда биринчи сулуу, таза жазса, алар сөзсүз түрдө сыйкырдуу чүкөгө ээ болушат. Кара балдар. Дагы кандай кет? Кана балдар, помидорду
daam görülücü. Daamı kanday eкен? Ana, жазабыз. Emnon. Eкен limonun. Kıçkılı eken, azambatsınlar. Ha eken? Şirin. Daamdı negesi. Qaysı top birinci büttü? Üçlü komandası büttü. Kulemli. Pomidor. Hı. Öbürküsü kızıl. Kraliçesine damı kaçırır. Giyince. Bu limon. Kulemli balık. Limon. Hı. Dışı çok sarı. Forması tomalı. Kılımı küçünekey. Damı kıçkılı. Kıçkılı. Ova. Azamatsınlar. Kulemli. Badıra. Badıram. Azamatsınlar. Hı. Sıcak şirin. Forması uzun. Kılımı çok. Damı şirin. Daamdı. Azamatsınlar. Demeyin balık. Bizge bölüngü. Yaşlı çalardı. Biz emniyesini tavaldık. Sır sıfatı tavaldık. O yazamattар, sizlerin sonu sorularga жооп бере турбайсыңар, ошондуктан мен ар бир командага бирден чүкө тапшырам. Azamatsınlar. 3 komandada en жақсы жооп беришти. Azamatsınlar balık. 74-cü bet açabız. Qanday tekst turadi balık? Çukurdu. Öz aldığınızca okuyunuz. Bir günü kedeydim balası, baydın balası benim. Çuko oynap, çukosunun bağır unuttur beyittir. Hında. Oo, ben utandım bari. Ben bir yere eski kişineke çükön kalan turbaylı. Yürü, korkma bozaçı. Ay, kuş balanın bir ele eski keçineke çükösü kalıptır. Al çükösün karnına balıp uyur korkmalım bozaçı dep kıyaldanıp jatıp uktap kalan. Kedey balık keçke çok oygonsa tegereginde ak kara koyulu jayılıp жүрөт. Al kubayıcı koynuna batpay üyüne ayı. Menin köylerim köp boğup kaltırgo. Ura! Sıyıkıntı çukur boyunca düşündüңөрдү mü? Azamatsınlar. Balдар azın topto işteybiz. Balдар biz akılay daha gütüp turат. Bular daha kanday toptoda işletken hepsilerdi gütüp turat. Azır balдар üçlü komandası teksti okup sın sıfatın bildirgen sözlerge kanday деген suro berilgen sözlerdi tavasınlar. Doskada işteyiz balдар. Alemi ekinci akıldılar komandası. Karayız balдар. Akıldılar komandası bu yerde bular ne yapacakça? Çuko oynap. Çünkü öyle yapacakça değil mi balдар? Komandası balдар. Bu yerde sürekli görüp durasınlar mı? Süre boyunca klaster düzenimiz biliriz de klasterdi. Azamatsınlar balдар. Biz başlayız degende başlayız. Ağaçaya koyuyoruz balдар. Bu yerge koyuyoruz. Bu yerde hazır klaster düzenimiz balдар. Üçüncü komanda balдар. Üçüncü komanda kayısı komandalı? Bilindirir komandası. Balдар bu yerde en süretini görüp durasınlar. En süretini görüp durasınlar. Kara koyulur. Buğa kanday degen surolur, berilir. Demek uşul süretki süylöp tüzesinler.
Kандай деген суроолорго жооп берген сөздөрдү табасыңар. Экинчи топ 238 көнүгүдө кластер түзөбүз. Ал эми үчүнчү топ балдар. Үчүнчү топ бул жерде ак кара койлор деген сөздү катыштырып, эмне түзөбүз? Сүйлөм түзөбүз. 239 көнүгүнү күчтүү командасы келип иштейбиз. Командалар бул топтогулар иштебатсыздар. Ийки топ. Semiz. Güçlüler komandası tuğra жазыптыр mı? Ооба. Bana aytып берчи, Barхан. Эски кичинекей чүкө, ак кара койлор, семиз койлор. Буларга кандай суроо берилет балдар? Күчтүү. Кандай деген? Кандай суроолор берилет? Келгиле балдар, отурабыз, азаматсыңар. Кийинки топ, даярсызбы? Кийинки топ качып сүйлөбүз. Келгиле балдар. Текстин кармандары Керейдин баласы менен байдын баласы. Окуя. Керейдин баласы байдын баласы чүкө ойнап Жатышат. Окуя болгон жер. Балдар чүкө ойнап жатышат. Тексттин каармандары кимдер экен? Керейдин баласы менен байдын баласы. Ана кол жаап көрүчү. Кийинки топ даярсызбы? Сыртқа қарап сүйлөп түзіліп, жайлада ақ қара қойлар жайылып жүреді. Семиз қойлар. Алар ордубуздан орун алабыз. Азаматыңар балдар. Отурабыз. Ой азаматтар, бардық команда ең жақсы қатышқаныңар үшін мен сыйқырдуу чүкөлөрдү силерге берем. Топту эң сонун иштедик балдар. Эми көнүгүү жасайлыбы балдар? Бүгүн көнүгүүлөрдү абдан сонун иштедиңер. Эмесе жаңы темага кайра барайлычы балдар. Бүгүнкү тема эмне болду эле? Эми балдар, бүгүн сабагыбызды жыйынтыктап жардык. Бүгүн канчалык деңгээлде билгениңерди көрөйүнчү. Даярсыңарбы тестке? Азаматсыңар балдар. Угуп турабыз балдар. Заттын, сын сыпатын билдирген сөздөргө кандай суроо берилет? Кара көрөйүнчү туурабы экен, а балдар? Кандай, кайсы деген суроолорго жооп беребиз, а балдар? Кийинки суроого даярбызбы? Кана кеттик. Кайсы сөз заттын өнүгүүсүн билдирет? Окуймун. А. Дара. Б. Китеп. В. Сары. Билимдүү командасы жооп берип койгулачы. В. Сары деп жооп бериңиздерге. Баардык командага тең В. Туура келип карайлычы балдар. Туурабы экен балдар? Эң сонун жооп бердиңер.
emniyesi bildirir? Çok küçük kadar. A. Bölümün. B. Formasın. V. Dağımın bildirir. Ana kayıtlı varan tutar. Sormaz. Ne çıkıp bu sormaz. Aslında akıllılar kamada köpek olacak. Akıllı. Bu formas. B. Formasın değil. Kana turarken görelim şu ballar. Ballar, azamatlar, büyük sağlıklı, en yaxşı düşünürsünüz. Bugün sağlıklar, en yaxşı okuyan okuçularga hazır. Bizden Aklay biz sizlerge sıyqırdı çükosunda tapşırık edir. Hazır topta qanday işledi bizim ballar? Sonumuz Abey ve unutup kalan turbaynımı sıyqırdığı çukonu berişti. Bardı komanda yaxşı işlegen üçün bardığına birden çukoyu tapşıram. Men hazır birinci toptan 3 türlü komandasından qancha çüko sıyqırdı çüko toptog'ini eseplaynichi? Qancha çükoni? 4. Azamatlar, akıllılar komandası. 3. Alemi. Bilindiler komandası çı? 4. Bugün bardıq toptog'lar en sonuncu verin, son katışmak. Otur ağzınlar. Baldar, sir, abdan yaxşı qaşa turbay sargı. Annem olsa sargı qadaya turbay kabar qalkımın. Men ketişim gerek. Hoş bolla. Bugün Akılay'ın sırkırdı çükölörü çaktığını silege kadar. Ballar, annesi bugün bir ballar. Süleyleri sıspatı bildiler, sözleri havalıklı. Azamasın aslan geçirdi. Bir karam algacıldı. Topları işte aldıklı. En son katıştıktı. Demek ballar, bizim sağlığımız en kısıtlı olduktan tövbe bizde elinize çekti ballar. Sağlığımızın maksatına çekti. Tavşıma birey, devredin 240. bölümüdü. Bu cede Keneydin balası cana, baydı balası cöndü. Angeme caz keresken tavşıma boyunca düşünüp kaldılardı. Büyük sağlığımız düşmenin ayaktadı. Taşımanı en son akar geliriz değil